Dikgwebo tse di potlana tsa bomme di rotloediwa go dirisa marang a letsatsi mo tsamaisong ya tsone. Fa lefatshe leno le tla tshegetsa ditshupo tsa Mahama wa tsa metshameko e le la ntlha mo ditsong. Mothoetso der go dumedise re go amogele nna ke bidiwa Reginald Richardson. Nna ke bidiwa Oratile ke fitlhile mme fa re simolola ka tse di gogang kwa pele Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re puso ya maitlamo a tebelopele ya lefatshe leno ya Vision 2036 e beile kwa pele tlhabologo ya batho a kaya botlhokwa jwa go atolosa botsogo le boitekanelo jwa setšhaba mo tswelelopeleng le ditlhabololo. Tautona Masisi o ne a bua kwa tshimolodisong ya mananeo a lekgotla la Merck Foundation mo Gaborone a mohumagadi wa gagwe Neo Masisi a nang le seabe mo go one. Bomme monogae ba ka tshwara 1.3 million ka dipalo e le bonthabongwe jwa palo ya batho ba seabe sa bone mo dithabollong se le motshegang ebile se bonala ka bokete mme se se raya gore botsogo le boitekanelo jwa bone bo tshwanetse jwa tsewa e le mang e le nngwe ya tse lekgotla la Merck Foundation le di ipeileng pele ebile le maitamo a nyalanang le a tebelopele ya 2036. Nestled under Pillar 2, the human and social development of our Vision 2036 is a commitment of the state to guarantee access to healthcare services of the highest standard, attainable through advanced technologies and innovative delivery systems. Today, we stand on a threshold. As a nation, we have yearned for Botswana to live long and healthy lives, which on its own is a prerequisite for development. La go ntse jalo go kekela ga dikgang tsa go kgontsho ya bong go ralla lehatshe leno tse puso e se di beeng sebete di go magometsa go tshosetsa botsogo le boitekanelo jo bo lolameng jwa beng gae. We cannot afford to be bystanders or prefer idle talk when there are grave issues surrounding gender-based violence, which recently has morphed into an obscene spate of senseless and merciless murder of innocent and defenseless women and children. Puso e lemoga botlhokwa jwa go akaretsa seabe sa bothe mo go gogeng dithabololo le tsholelo. I need not illustrate how under my government women continue to distinguish themselves and break barriers with the assumption of high leadership positions. We're encouraged that in Botswana, women have set themselves apart and continue to step onto higher pedestal, which sums up their merit and worth as individuals and the values they stand for and promote. By 2023, we had 50% permanent secretary positions occupied by women. They have all demonstrated that when leadership matters, they bring the best in their credentials. Maitama a lekgotla la Merck Foundation a akaretsa maitama a go tokaletsa botsogo le boitekanelo jwa batho segolobogolo bomme le banana mme se se tsamaelana le maitamo a dithabololo a lehatshe leno. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Gaborone. Re se rutso mo kganyeng yone yo mothoetso mme ke bolela gore mohumagadi wa Tautona Neo Masisi a re tshwaragano ya lefatshe leno le lekgotla la Merck Foundation mo go rutintsheng dingaka tse di faphegileng le go tokafatsa mahama wa botsogo e mosola ka etla thusa puso go ntsha ditirelo tsa botsogo tsa boleng jo bo kwa godimo. Mohumagadi wa Tautona o buile se kwa tirong eo ebile o ne a lemogwa e le moemedi wa lekgotla leo fa isale ka ngwaga wa 2018. Lekgotla la Merck Foundation mo maitlamong a lone lefatshe ka bophara a go emela dikeletso tsa bahumagadi ba Botautona le magarejana a fetang sekete go kailwe a le mosola fela thata. Tshwaragano le lekgotla leo ya supa e le nngwe ya ditsela tsa go itepatepanya le dikgwetlho di akaretsa dikgang tsa kgokgontsho ya bong, tlhaelo ya bongaka jo bo gapegileng le go rotloetsa thuto ya ngwana wa mosetsana. Thuso tsa go oketsa dithuto tsa bongaka jo bo gapegileng tsa pelegi e ne ya nna nngwe ya tse di tsisitseng tsholofelo ka jaana lefatshe leno le lebanywe ke kgwetlho ya seelo sa pelegi se se bolang tlase ka 1.9% monongwaga. This is a huge achievement as it will help us to significantly improve women's health in general and reproductive care in particular, and of course contribute effectively to our objectives to empower infertile women
and support infertile couples in their journey to build families. The Merck Foundation More Than a Mother campaign is a unique and historic campaign that aims to empower infertile and childless women through access to information, education, and change of mindset, while raising awareness about various social and health issues. Not only am I an appointed ambassador of the program, but it is personal, as I have close friends and relatives who are struggling to have a family. They have tried over the years and even exhausted family coffers, as the procedures are extremely costly. The First Lady of Botswana is also a member of a great and big platform of other First Ladies of Africa, our sisters, and we all work together annually to work on a strategy, not only on Botswana or in each country, but also across the African continent, how to lead Africa to a better future, how to lead Africa to a healthier and more flourished future. Lekgotla la Merck Foundation la supa fa maitlamo a bone a go tlhabolla setšhaba le mohama wa botsogo a tswelela. We are committed to transforming the patient care landscape through our scholarship programs, and it works. We strongly believe that empowering people will lead to a better future, and also we believe that good healthcare can transform the lives of individuals and families across developing countries. It will significantly contribute to economic and social development, because healthcare is a major driver of economic growth and consequently of social progress and increasing the wealth of a country. The Merck Foundation Health and Education Scholarships represent a vital investment in our medical professionals and young scholars. Let us, therefore, celebrate this initiative and continue to support our doctors in this pursuit of excellence. Mohumagadi wa ga Tautona e le moemedi yo sa tswang go lemoga o ne gape a rolela makgarejana a le 20 dietsele tsa lenaneo la Educating Linda. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television Gaborone. E le tsela ya go tlhabolola matshelo a bomme le go fokotsa dipharologanyo tsa bong. Lekgotla la Greening Women Enterprise le abetse bomme ba dikgwebo tse di potlana ba lebane didirisiwa tse di dirisang marang a letsatsi kwa maung. Mogokaganyi wa lekgotla la Greening Women Enterprise mo Botswana Mme Duduzile Masuku a re ba simoloditse lenaneo le mo mafatsheng a Botswana, Lesotho le Eswatini ka ngwaga wa 2022 ba itebagantse le go rotloetsa tiriso ya marang a letsatsi mo tsamaisong ya dikgwebo tse di potlana. O buile seo mo bosheng kwa maung fa a rolela bomme bao didirisiwa tse di dirisang marang a letsatsi tse di ka ba tswelang mosola mo dikgwebong tsa bone. Bomme ba bane ba ba abetsweng didirisiwa ba tsamaisa dikgwebo tsa temo ya merogo, temothuo ga mmogo le go apaya marotho a farologaneng. Didirisiwa tse tsa marang a letsatsi go tlhalosiwa di le mothofo go dirisiwa, di sa kgotelele tikologo ebile di sa ture, ka jalo di tla ba bolokela le dinyana. While addressing climate change issues, the businesses they have been afforded will enable beneficiaries to create employment for members of the dikgwebo tse ba mo go tsone di tla dira gore ba kgone go thamela merafe ya bone ditiro, mme se se fokotse le thoko la ditiro. Mo gongwe ke gore tiriso ya didirisiwa tse di sa kgoteleng tikologo jaaka setsidifatsi le pompo tsa marang a letsatsi ga go kgotelele phefo, selo se e leng gore se rotloediwa ke mafatshefatshe. Solar-powered water pumps and solar-powered fridges. The carbon emissions will also be reduced, which is good news for the world at large. We conducted a induction and training workshop which was done. Re nile le ditutopuisano kwa Johannesburg ngogola kwa re neng re kopane le bomme go tswa Botswana, Lesotho le Eswatini go ba ruta ka dikgwebo tse di sa kgoteleng tikologo, where they were basically taught what is meant by the green economy. Our office has given the Botswana Climate Change Network. Ofisi ya rona e abetse Botswana Climate Change Network $100,000 go rotloetsa lenaneo le la dingwaga tse pedi le go nna le seabe ga bomme mo go godiseng dikgwebo tse di sa kgoteleng tikologo tse di itebagantseng le go godisa mohama wa dikgwebo tse di ikaegileng ka disatholego. Targeted at promoting renewable energy products and services. Meke mo Begani yo a abetsweng pompo e dirisang marang a letsatsi a re ga e modumo mme ebile e tla mo thusa thata mo kgwebong ya gagwe ya merogo. We are really grateful and to say
thank you, it's an understatement. Re lebogile thata. Ke tlile go nna le pompo e e dirisang marang a letsatsi e e senang modumo. My neighbors are not going to complain anymore. This initiative is about more than just technology. It is about creating. Lenaneo le ga se la maranyane fela, mme ke la go aga isago e e ikaegileng ka ditsatlholego ka go fokotsa ditiro tse di kgotelang mesi. Lenaneo le ga se la maranyane fela, mme ke la go aga isago e e ikaegileng ka ditsatlholego ka go fokotsa ditiro tse di kgotelang mesi le go emisa phetogo ya loapi. And protective of livelihoods amidst a changing climate. Meta Boka Chengeta wa molemirui go tswa mahalape wa betse setsidifatsi se se dirisang marang a letsatsi. Mme Maipelo Kolopo go tswa Mabule yo a pang marotho ene wa betse setofo se se dirisang marang a letsatsi. Fa mme Uno Mosadi Chaba wa Tonota yo dirang kofi ya motopi ene a betse motšhidi o omisang dinawa tsa kofi. Maratha Kaisara, BTV News, Maung. Mafatshe a Botswana le Namibia tlhakanetse molelwane wa sekgela sa dikilomitara di ka tshwara 1500 mme e na le melelwane e le metlhano e go tlolwang kwa ka fa molaong magareng ga one le fa mafatshe o mabedi a ikakolela botsalano le thitibalo mo nakong eno merafe e nang mo letsitsing la noka yone gangwe le gape e ne e na le go tlhoka kutlwisano fale le fale ka go lemoga seo kansele ya Chobele ya Zambezi e tla tsena mo ditumalanong tsa go bereka mmogo go tsisa kagiso le ledula magareng ga bobedi jo. Tumalano magareng ga kansele ya Chobe monogae le ya Zambezi go lehatsheng la Namibia e tsile go netefatsa fa kagiso le ledula di rena mo meraheng ya mahatshe o mabedi segolobogolo e nnang mo mololwaneng wa noka. Tumalano e gape e tsile go bona dikansele ka bobedi di tshwaraganela go dirisana mmogo mo mehameng e harologaneng go isa dikgaolo tsa bone go pele. I am deeply convinced that the people of Botswana and Namibia are undeniably a shared community bound by their common culture and heritage. Throughout their ke na le tumelo e tetseng gore batho ba lehatshe la Botswana le la Namibia ke batho ba le bangwe fela ka ntata ya dingwao tse di tshwanang. Ba tswa kgakala ba thakanetse meamuso ya tholego mme seo se nonotsha botsalano jwa bone. Ka ntlha ya botsalano jo go ne ga simolodiso ya tshwaragano ya Bi-National Commission ke botautona ka bobedi go ta go godisa tirisano mmogo magareng ga mahatshe ka bobedi. Respective heads of state to address matters of bilateral importance. Mahatshe a Botswana le Namibia a na le botsalano jo bo tswang kgakala ka ntlha ya dingwao le ditso magareng ga one. These relations are anchored on close historical, cultural, and familial ties of our people, and the Chobe and Zambezi regions are no exception. Botsalano jo bo ikaegile thata ka ditso tsa batho ba kgaolo ya Chobe le Zambezi. Ke tshwanetse ke supe gore merahe ka bobedi e thakanetse meamuso mo melelwaneng e ba itshetsang ka yone. Ka jalo ke boikarabelo jwa bone go e tlhokomela le go e babalela gore ba ba tswang kwa tlase le bone ba te ba It is their responsibility to protect and conserve these natural resources for our progeny and for posterity. Mahatshe ka bobedi a tsweletse ka go nosetsa botsalano jo ka go letelela batho ba one go dirisa karata ya omang go tola kwa melelwaneng ya one sengwe se se rotloediwang ke lekgotla la SADC mo ditsetaneng tsa metsamao ya batho. On 24 February ka di 24 tsa ga Thakole ngogola mahatshe a Botswana le Namibia a ne a konotelela tumalano e e neng ya nolohatsa metsamao ya batho sengwe se se botlhokwa fela thata. Regional development. This twinning agreement challenges us to boldly promote and showcase our culture. Se se tsile gore thusa go bapatsa ngwao ya rona le go arogana maele a go tokahatsa matshelo a merahe ya rona. The success of this agreement depends on our commitment and dedication to change our people's mindset. Botautona ba mahatshe ka bobedi ba tla tsena phuthego ya bobedi ya Bi-National Commission kgwedi e tang go simolola ka di 28 go hitha ka di 31 tsa ga Phalane mono gae ko toropong ya Windhoek, Namibia go nonotsha tirisano mmogo magareng ga mahatshe o mabedi. Ke a leboga eole. BTV News, Katima Molelo, Namibia.
Go dirisana mo go tsepameng le go nonotsha bandana ka dikitso tse di maleba tsa kgwebo go botlhokwa mo go tlhabololeng dikgwebo tsa bone tse di potlana go nna tse di itshetletseng ebile di dira dipoelo tse di botoka se se tlhalositswe ke motlhami wa mokgatlho wa Connect to Success Re Brian Shabani kwa phuthegong ya babegadikgang e neng e tlhagolela tsela phuthego kgolo ya banana ba ba mo dikgwebong e tla tshwarwang ka kgwedi ya Lwetse e le 12 go fitlha e le 13 monongwaga. Dikgwebe potana di na le karolo e tona mo kgolong ya itshulelo ya lefatshe la Botswana mme ke ka moo go le botlhokwa gore di tsamaiswe sebedi mme ebile le bone ba ba di tsamaisang ba thathelwe ka maele a gore ba ka tsamaisa jang dikgwebo tse di itshetetseng segolo jang ka seemo sa itshulelo se beile mo goreng ba tsamaisa dikgwebo tse di nang le dipoelo. Re tsene kwa e leng gore re ka kgona re bone go le botlhokwa gore re goroge ko bananeng ba e leng gore bontsi jwa nako ba kgakajana le ditamelo mme ba na le bokgoni mme mo letlhakoreng le lengwe ba tlhokana le serala se tshwana le se gore ba kgone go phunyeletsa mo kgwebong mo godimo ga moo re dirile le dipatlisiso go sekaseka banana ba ba lebanweng ke kgwetho ya go ka nna le monyeta wa go ka nna karolo ya go supisa dikgwebo potana tsa bone mme re tla ba neela sebaka sa go nna karolo mo phuthegong kgolo eo. You are not a small business. Tiriso ya maranyane mo go tsamaiseng dikgwebo ke nngwe ya dintlha tsa konokono mo phuthegong eo. First component that we looked at was that nngwe ya dintlha tsa konokono tse re ne re di lebile ga re rulaganya phuthego kgolo e ke tiriso ya maranyane ka re itse e le konokono mo nakong ya gompieno go hetha le go tsamaisa dikgwebo. we looked at was based on entrepreneurship and digitalization. Phuthego e ya moruthuta ya Connect to Success Youth Summit e tangwa ka banana bangwe ba ba ithomileng pele mo go tsa kgwebo mo nagae go nna bakgothatsi mo bananeng ka bone ba ba santseng ba le magorogo mašwa kgotsa ba na le keletso ya go dira dikgwebo go ralala lefatshe leno. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Mogolwane wa Trade Up North Expo me Vuyiswa Mojela a re bagwebi ba monogae ba tlhokana le go rutintshiwa ka tsa kgwebo gore ba kgone go bona mmaraka le go lemoga gore ke dife tse ba ka beeletsang mo go tsone mo mohameng wa moepo go dira dithoto le mo go tsa kago. Dikgwebo di le 45 go tswa monogae le kwa ntle di tsa karolo mo ditshupong tsa malatsi a mabedi tse di tshwereng kwa toropong ya Francistown. Kgaolo ya bothabatsatsi jwa lefatshe leno ke boremelo jwa madirelo a moepo go dira dithoto le tsa kago. Le fa mogama wa meepo o santse o hathoga sebaka se beng ga e ba gakololang go ka se dirisa ba ithutuntsha gore ba ka senwa moroka ditsela dihe. Lenaneo la go neela beng ga e dithata tsa go nna le seabe se se bonalang mo go tsamaiseng itsholelo le lone le le jwa le neela batswana tshiamelo ya go itshimolodisetsa dikgwebo ba bo ba kgona go di tsamaisa sentle di na le dipoelo. As we know, go akaretsa beng ga e mo itsholelong go tsantse go le goša le go dira kgwebo mo moepong ga go a tuma thata mo lefatsheng la rona ka jalo re tshwanelwa ke go dirisana le dikhamphane go tswa mafatsheng a sele re tsaya malebela le go dira botsalano. you know, the more we get other companies from outside the country, the more partnerships are formed. The mining sector. Mohama wa moepo ke seikokotelo sa itsholelo ya lefatshe mme ebile o fetotse lefatshe leno go tswe mo mangweng a neng a le itsholelo e kotase go nna e fa gare ka jalo di tswa monkanosi di ka se kgone go sena melao e maleba go di thusa go godisa itsholelo ya Botswana. Upper middle income within the first 50 years ya go ipusa ga lefatshe la rona la Botswana. Minerals alone, specifically the tema nebetsu, would not have done the trick without well-thought policies and prudent management of these valuable resources. This is a very important. Ditshupo tse di botlhokwa fela thata ebile di tshwanelwa ke go galalediwa ke bagwebi ba ba eletsang go dira dikgwebo mono. Toropo ya Francistown ke lefelo le le siameng la go tshwara tiro ya selebegose ka ele mathakanela thapong a mafatshe a sele. It is strategically positioned with Zimbabwe, Zambia, Namibia, South Africa. So already this gives a boost or an impact. So considering that with this event, it looks to integrate the region. The Trade Up North is really several industries, especially the mining industry. Ditshupo tse ke tsela ya go fa bana le seabe sebaka sa go amogana magokaganyane a go tsamaisa kgwebo. Mme Mojela o gotile beng ba dikgwebo go dirisa mananeo a itebagantseng le go thabolola Batswana. Abigail Madorobo, BTV News, Francistown.
me re ngangatlela go ne fo motho etso ka gore Tumo le ene wa re tshotsholosa o batla go gonela tsa metshameko. Rich company ya Perspective magazine e tshwaragane le Leapfrog agency e tla tshegetsa Botswana Sports Expo kgwedi ya Lwetse e le 20 le Boferabobedi. Mokamedi wa Perspective agency Mphomoka a re go solofetse dibui ka go farologana di akaretsa batshameki ba nako eno le ba tlogetseng go tshameka, batsamaisi ba metshameko le ba tlogetseng ba ba tlogetseng tiro ya go tsamaisa go amogana dikitso ka go farologana. Ditshupo tse tsa metshameko di tla nna selo sa ngwaga le ngwaga. The event is going to be held here, Koditupo Hall, on the 28th of September, 2024. It's going to be a one-day event. We are going to start. Ditshupo tse tsa metshameko di a go tshwarela mo Ditshupo Hall kgwedi ya Lwetse le 20 le Boferabobedi e tla bo e diriwa letsatsi le le lengwe. Maikaelelo e le go amogana dikitso le ba monogae go tswelela re ntse re thabolola motshameko. Marketing gurus, we're getting marketing gurus from the Parastate House corporates just to see how we can network and make sports work for everyone in the country. Being able to gather in one room and to be able to discuss sports issues, to be able to discuss how we are going to drive ourselves as a country from where we are to being one of the elite countries in sports. By and large, Botswana is doing well, as you are aware. Ditshupo tse di tla bo di le mo lefelong le le lengwe re thusana ka maele gore re ka thusa motshameko go gola mme re sa tsenye batshameki ba rona ka fa tlase ga kgatelelo. Lefatshe leno ke lengwe la thabologa mo go tsa metshameko jaanong go tshegetsa ditshupo tse re tabo rena le mafatshe a sele ba tla re supegetsa gore re thabolole ga kae sentle gore le rona re tswelela ka go ntsha maduo. Elite athletes. So a sports expo of this kind is important because we are going to bring in experts from all over Africa, the country, funds permitting, to be able to come and share their insights, and we also share our insights as a country. Mogadisi wa setlhopha sa Joining Galaxy Morena Ramorebodi a re monongwaga setlhopha seo se ipetse selo sa go goroga ko metshamekong ya mantshano ya kgaisano ya CAF Champions League. Setlhopha sa Galaxy se boela kwa kgaisanong eo morago ga go gapa bomampudi jwa 2023-2024 jwa ligi ya Botswana Premier se se lebagana tota se tla lebagana le bomampudi ba ligi ya Namibia Premiership African Stars kgwedi e tlang mono ga borone thata ra nna le ka go somolela kwa ba go relagantse pego e latelang. Morago re lekgotla la Confederation of African Football le dire kgogo ya kgaisano ya Champions League Ramorebodi o simolotse go itokotsa kgaisano le setlhopha sa gagwe jaaka ba se bana le sebaka sa dibeke di le tharo ba ikatisa. It's a tough one, but being a tough draw at the same time you can't avoid the draw and ke kgogo e dingalo o ka se sabele kgogo gope mongwe le mongwe itumetse gore ja go tshameka le setlhopha sa kwa Namibia se le sone se na le batshameki ba ba masheta mo godimo ga mo setlhopha se sentse se tsabakela kwa leking ya bone ka lebaka ke setlhopha se se phadisanang metshamekong ya CAF mme le sone se batla go dira bonte monongwaga. Namibia ba ntse ba re bolola batshameki ba thwathwa ba ba tshameka mmono le kwa Aforika Borwa mme re solofetse motshameko o thata. Obviously they will also want to do well. Namibia have always been producing good players. You can count a number of them who are playing in Botswana and in South Africa. So obviously we are anticipating a very tough encounter. Re ipankanya irile sna go nna tse tswa doro ya teng di coach e di re bolela ka one team ya teng video analysis a rona le ena ba supa go re nyame o tla go ipankanya o tla re se shaka yone gore re kgone go itse gore kana re tla be re tshameka le batho ba ba ntseng yang since bone di game tsa bona go ngodisa thata mo di TV gore ka ba bona yanong mongwe le mo o ipankantse le bone mo side ya bone le technical team ba ipankantse ba prepare thata gore ra game ya teng ya goroga e be re le mo seemong se se siame. Faisal setlhopha sa Galaxy se tsena baratana makgaisano ya CAF Champions League se kgonna go goroga kwa tikologong ya dithopa kgotsa group stage makgetho a mabedi
mme monongwaga se iketeletse ba go dira go feta foo. We have been going through to re ntse re goroga ka tikologong ya dithopa re rapela gore re fitlhelele koo gape le fa go ntse jalo maikaelelo a rona ke go ya ko tikologong ya kgatsho into the knockout stage. go thomamisa fa setlhopha se tiile ebile se ka kgona go itepatepanya le dikgaisano tsa pako e ntšha. Setlhopha se mo lenaneong la go kodisa batshameki ba bašwa le go ja metshameko ya botsalano. Bekeng tse pedi re be re tshameka yone metshameko ya ga James Soccer Fiesta e leng gore ke yone the litmus paper e leng gore coach o tla nna le sebaka sa gore a kgone go bona gore tota strength sa squad sa gagwe sentse ya mme hela re tswa go re tla re le baka kwa Afrika Borwa hela jaaka gale gore our pre-season re tshameka kwa Afrika Borwa re a go tshameka makufe tournament e leng gore re ditshimega tsa yone. Setlhopha sa Galaxy se se tabong sa phadisana metshamekong e Champions League le kgetho la boraro se simolola metshameko eo ka go thulana le bomampudi ba le Kiana Premiership African Stars kgwedi e tang e le 24 kwa lebaleng legolo la setšhaba. Galaxy ya go tshameka ditikologo tsotlhe ka bobedi mono gae jaaka go sena lebala le thomamisweng ke lekgotla la Confederation of African Football kwa Namibia. Kagiso Mmolele kwa PTV Sport. Setlhopha sa New Zealand se fentse sa Guinea ka dino tse 2-1 kwa metshamekong ya di-Olimpiki ya makawana a dingwaga tse di ka fa tlase ga 23 mo Group A kwa dikgaisanong tse di simolotseng maabane. A re bona matlhasedi a metshameko o. Well, it's all happening in this game in Nice, and now Silla's given it away. This is Garbert running through and scoring this time. Almost from the same blade of grass from which he missed the penalty. Matt Garbert, less than a minute later. Abdoulaye Touré lost his footing, but then got back to his feet. Still Touré, trying to make things happen himself. Touré has found a way through to Balde. And now Diawara! That's it! That's more like it. One of the senior men has stepped up. And this goal will stand. It's a clever ball from Bell. Bayliss has got away here. Bayliss has squared it, and New Zealand have scored. They retake the lead, and it is via the potent Ben Waine. Morutunsi wa lekgotla la FIFA Carlos Enriquez a re dithuthuntso ya batshwaradiphala e rulagantsweng ke lekgotla la Botswana Football Association e bile e tsenwe ke batshwaradiphala ba le 40 ya go dirisiwa go ba fa dithuto le tshedimoso ka melao ya mesha ya batshwaradiphala le go ketsa dikitso tse bantseng bana le tsone. Metshameko tota mo motshamekong wa kgwele ya dinao a rutlwe pego ka botlalo ka tlamelo Monthusi. Ithutuntsho e ya malatsi a matlhano e kgaogantso ka ithutuntsho ya ko lebaleng kana practical le ya go bala kana theory se e le go thusa go tlhatlhosa dikitso tsa batshwaradiphala ba gore ba kgone go tsaya ditshwetso tse di maleba ebile di tsamaelana le melao e mešwa ya kgwele ya dinao e tlhabolotsweng. Well, they're going to have all the information that every single referee is getting around the world. Re tla ka dikitsiso tse di dirisiwang ke batshwaradiphala lefatshe ka bophara. Re boa gape re rutuntsha ka diphetogo tse di setseng di iragetse mo melawaneng ya metshameko. More important on penalty area incidents and fast transitions and so on. There are levels in refereeing that we apply here. Most importantly, at regional level, COSAFA, they also have levels as well as CAF. So re batla go tlhatlosa dikitso tsa batshwaradiphala ba gore ba kgone go ya kwa elite level B le elite level A. Ultimately, elite B and elite A. That is our aim of calling or conducting this type of course. Batshwaradiphala ba ya go dirisa dikitso tse mo pakeng ya 2024-2025 e solofetsweng go simolola kgwedi ya Lwetse. Mo godimo ga mo batshwaradiphala ba ya go ba phunyeletsa mo go tshwarang phala mo dikgaisanong tsa mafatshe-fatshe. Selo se se ka tlisang kemedi e popotla mo lefatsheng leno le mafatshe a kgaolo ya Aforika ka kwano borwa. Look, we had Joshua Bondo that he was representing. Botswana e setse e kile ya nna le kemedi ya motshwaraphala kwa CAF e leng Joshua Bondo. Ke solofela fa batshwaradiphala ba batla ira go tlala ka diatla go fitlha ba ya go tshwara phala kwa dikgaisanong tsa sejana sa lefatshe. We'll go there.
If they continue working hard, if they continue having good results, good assessments, then who knows? Maybe in a few years' time we'll have some World Cup trophies. Those that are doing well will be absorbed in the international level. They will be submitted to FIFA for the FIFA panel, because every year we have to submit the names of those that will be officiating in FIFA or international matches. Ithutuntsho eo ya malatsi a matlhano e simotsa ka mosupologo mme e solofetse go wela ka la botlhano. Tlamelo Montshosi, BTV Sport, Gaborone. Tlamelo Montshosi a re tlisa go bokhutlhong jwa dikgang tsa rona tsa ora eno motswetso ka jana le ka nako tsotlhe ikanya rona. simolola ka go lebelela sontsho sa lewapi maitsebana se ba go apogile mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno mme mo tsatsing la ka mosologano se se re go tswa go apogile go ipona tsa dibata tsa maru mo kgaolong ya Kgalagadi mo mosong o tla ikutletsa go le tsididi thata ja selekana sa bong go tlase ga lehela mo borwa ja Kgalagadi go le tsididi ko borwa ja gantsi bokone jwa Kgalagadi borwa borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa ja legare bokone botlhaba la kgaolo dingwe tsa bokone jwa legare re tla gatisa magareng ga bobedi go eng go go bosupa kgaolo tse dingwe tsona go tla ikutletsa go le mololo tla gatisa magareng ga borwa bobedi go eng go go lesome mo tshokologong go tla ikutletsa go le mogote go kgalontsang habe le tshope jwa magareng ga masoba a bararo le bobedi go go masoba a mararo le boraro kgalo tse tsang gantsi le gare le bokone botlhaba gona go tla ikutletsa go le bothito re tla gatisa magareng ga masoba a bedi le borwa bobedi go go masoba a mararo mme dikgalo tse dingwe tsona go tla ikutletsa go le mololo re tla gatisa magareng ga masoba a bedi le bobedi go go masoba a bedi le botlhano mo toropong tsa Africa go Windhoek re setse re go tswa go apogile mme go thibile ka bontlhabong ko Cape Town, Luanda, Dar es Salaam le ko Antananarivo ha ko bokone jwa Africa go na le kgonagalo ya pula ko Monrovia, Jamina le ko Addis Ababa mme go thibile ka bontlhabong ko Rabat, Tripolis le ko Khartoum ko Cairo gone go tswa go apogile ka serala sa mogotlo wa 43 ke go You are still on the Daybreak. Thank you for staying with us. Now, the First Lady, Ms. Nell Masisi, underscored her commitment to improving women's health and reproductive care. Speaking at the Merck Foundation program's launch in Gaborone yesterday, she commended the foundation for sponsoring 46 doctors to pursue advanced